Bwana Yesu asifiwe. Ndashimira Imana kubwo kuba hano muri studio za Igiraneza TV. Nyegereje n'abakunzi ba Igiraneza TV, ndabiyegereza kandi tunabasaba gukora subscribe, comment, share na like, kuko ibyo nibyo bidufasha bikamotivatinga n'ubategurira ubutumwa bwiza bwose abanyuriza hano kuri ino channel. Bwana Yesu asifiwe. Ndabashimira abakunzi ba Igiraneza TV bose aho muri, Imana ibahe umugisha kubera ko muzamukurikirana ibintu byose bazabacishiriza hano kuri ino channel. Rero mazina nitwa Mugisha Gatabazi. Nifuza ko dusangira ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko dutangira ndabasaba ko twakwizera Imana tugasenga. Mana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndagushimiye kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe zongeye gutuma kandi tubona umugisha, Mwami Yesu, kugira ngo udukoreshe kuvuga ijambo ryawe. Mana, ndagushimiye kubwanje, ndagushimiye Mwami Yesu kubw'abadukurikiye bose. Data, wahe umugisha wawe, wagirire neza. Ijambo ryawe ndagusabye Mana, unkoreshe n'abyumva bose nabo bumva Imana ntibumve njyewe. Mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye, amen. Rero ijambo ry'Imana nifuza ko dusangira ni ijambo ryo gushima Imana. Turabanza dusome Bibiliya muri Zaburi 106, umurongo wa mbere kugeza umurongo wa mbere wonyine gusa. Haravuga ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose, amen. Turongera kandi dusome Zaburi 107 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose, amen. Rero ijambo ryo gushima ni ijambo akenshi rikunze kugaruka muri Bibiliya, cyane cyane muri Zaburi. Dawidi niwe muri Bibiliya dusanga washimye Imana cyane. Hariho n'abandi bashimye, ariko Dawidi ari mu bantu bashimye Imana. Kandi aya magambo yo muri Zaburi azatwigisha gushima Imana. Ndavuga ku mpamvu nka zine zituma tugomba gushima Imana mu buzima bwacu, cyangwa se zituma umukristo agomba kuba mu buzima bushima Imana. Impamvu ya mbere ni uko Imana ibi bikeneye. Imana ikeneye ko tubaho mu buzima wishima nk'abakristo. Turifashisha ijambo ry'Imana riri mu Abatesalonike ba mbere igice cya 5 ku murongo wa 18. Abatesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 18. Haravuga ngo mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu, amen. Rero iri jambo ritwigisha yuko Imana ibikeneye amashimwe yacu, ikeneye ishimwe riva kuri twe. Imana ibikeneye ko tuyishima. Iri jambo nicyo riba rishaka
ritubwira riratubwira ngo n'iby'Imana idushakaho muri Kristo Yesu. Rero gushima Imana, impamvu ya mbere y'abakristo gushima Imana ni uko Imana ishaka ishimwe riva kuri bo. Indi mpamvu ya kabiri ni uko ibyo umukristo abona byose biva ku Mana. Rero iyo ni indi mpamvu yotuma dushima Imana. Ntaco umwana w'umuntu azashobora kwiha, ibyo abona byose abihabwa n'Imana. Niyo mpamvu akwiye gushima Imana, ntiyibagirwe iby'Imana ije imukorera umunsi ku wundi. Rero Imana iba ikeneye muri ibi kubona cyangwa se byinshi ubona biva ku Mana, umaze gutahura yuko biva ku Mana atari imbaraga zawe zibiguhesha, ugomba gushima Imana. Iyo ni impamvu ya kabiri ituma tugomba gushima Imana. Impamvu ya gatatu ni uko iyo tudashima Imana bitubuza gutera imbere, bitubuza gutera indi ntambwe y'imbere. Mu Cyongereza haravuga ngo a lack of thanksgiving keeps us from moving forward. Bituma tudatera imbere, bituma tudatera indi ntambwe mu buzima bwacu bwa gikristo. Rero iyo ni indi mpamvu yotuma dushima Imana. Tugomba gushima Imana kugira ngo tugire indi ntambwe dutera mu buzima bwacu cyangwa se mu mibanire yacu n'Imana. Aho ngaho turifashisha ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kuva bice 16 umurongo wa 12, aho havuga inkuru y'Abisiraheli, kuntu Imana yabakoreye ibintu zose, ibaha manu mu butayu, barajya imyaka 40 babaye mu butayu. Imana ibafukurira amazi, ibaha amazi mu butayu, baramwa. Ariko nyuma baza kwibagirwa Imana, abo bibagiwe gushima Imana, bibagiwe aho Imana yabakuye. Bagize ikibazo cyo kutagera mu gihugu bari bafite kugeramo, ntibabashe gutera indi ntambwe ngo bave mu butayu bagere mu gihugu cya Kanani. Rero kudashima Imana ni nko kwibagirwa icyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Abisiraheli aho ngaho mu Kuva dusanga baribagiwe icyo Imana yabakoreye, bamaze bituma batagera muri Kanani. Abibagiwe aho Imana yabakuye ntibagira icyizere, ntibizera yuko Imana ishobora kubageza naho itarabageza. Barimbukiye mu butayu, bakomeje kuguma aho bari bari. Rero niba ushaka, wewe mukristo dukurikiranye, niba ushaka kugera kuva aho uri, niba ushaka gutera intambwe mu mibanire yawe n'Imana, niba ushaka gutera intambwe mu by'ubuzima, ujya wibuka aho Imana yagukuye, uyishime, izakora n'ibindi. Ariko nutibuka ukibagirwa aho Imana yagukuye, ugahora ubona ko ibibazo, ugahora ubona gusa ko wewe uba mu bibazo, uzabihoramo, tuzabivamo, kuko gushima nizo mbaraga zo bigukuramo ibyo bibazo. Ni mpamvu ya kane tuma dushima Imana. Gushima Imana biza bihindura status y'umuntu. Gushima Imana bija bihindura ubuzima bwawe. Usanga Dawudi yashimye Imana cyane, ashima Imana
ndetse na Hana yashimye Imana, yari ingumba amaze kubona Samweli, ashima Imana bikiri mu nzira yo gutanga Samweli kugira ngo abe mu nzu y'Imana. Amaze kumutanga, Imana yamuhaye abandi bana, uwari ingumba aba umubyeyi w'abana barenga umwana umwe. Rero gushima Imana ija bihindura sitatazi y'umuntu, y'umukristu, n'imbaraga zazikugeza aho kwiganyira kwawe kutakagombye kukugeza. Rero twige gushima Imana. Hari igihe wenda umukristu, wenda ku rugero wewe udukurikiranye, hari igihe wenda uba ubona nta shimwe uba wumva mu mutima wawe, nta shimwe ufite ry'Imana, ukumva rwose, ukumva wowe gusa ibyuzuye umutima wawe ari ibyifuzo. Ariko ibyo byifuzo uje ushima Imana, uje ushima Imana, kuko hari igihe ibyo byifuzo byorangizwa no gushima Imana. Si n'ibyo gushidikanya, ibyifuzo bimwe biza birangizwa gusa no gushima Imana. Ku rugero umwami Yehoshafati mu ngoma za kabiri havuga sitori yiwe, tuhasanga sitori y'ukuntu bamuteye, abanzi babo bateye Isiraheli, bamaze gutera Isiraheli baturutse i Siriya, bamaze gutera Isiraheli, aragenda abwira Imana ibyo, yibutsa Imana ibyo yakoze, avuga Imana uko iri, kuko gushima ni ukuvuga Imana uko iri, ni ukuvuga ukuntu Imana ije igira neza, ni ukuvuga imbaraga z'Imana. Uwo umwami Yehoshafati arabitahura, abibwira Imana, Imana irabatsindira, abanzi babo baraneshwa, baratsindwa, ntibamunesha iwe n'ingabo ze. Rero gushima hariho igihe bija bikuraho imisozi, ibimeze nk'imisozi byanze gukurwaho no kwiyiriza, uhora wiyiriza wenda. Rero twige gushima Imana. Gushima Imana bija bituma sitatazi y'umuntu ihinduka. Ngarutse haruguru ho gato, aho twavuze ku mpamvu ya mbere, Imana, twavuze yuko Imana ishaka ko tuyishima. Imana, mukristo wawe dukurikiranye, Imana ishaka kuyishima mu buzima bwawe bwose, uko bwaba bumeze, uko waba ubayeho, nubwo wowe ufite ibibazo birenze ibitekerezo byawe, ugomba gushima Imana. Uracyafite impamvu zo gushima Imana. Kuba uriho byonyine ni impamvu yo gushima Imana. Kuba Imana igukunda ni impamvu yo gushima Imana. Rero twige gushima Imana. Izo ni impamvu zine. Impamvu ya mbere ni uko Imana ishaka ishimwe ryacu. Impamvu ya kabiri ni uko ibyo tubona byose biva ku Mana. Nta na kimwe muvandimwe mu byo ubona, nta na kimwe uvuga ko uje ugihabwa n'imbaraga zawe, cyangwa se n'ubushobozi bwawe, cyangwa se n'abakomeye bo muri iyi si. Ahubwo ibyo tubona byose tubibona ku bw'Imana. Rero tugomba kujya dushima Imana. Impamvu ya gatatu ni uko iyo tudashima Imana, bija bituma tudatera intambwe ngo tuve aho twari turi, bija bituma tudatera intambwe mu mwuka ndetse no mu buzima bufatika. Rero izo ni impamvu zine zituma dushima Imana. Hariho ndavuga no ku nyungu nkeya
zo gushima Imana. Inyungu ya mbere, gushima Imana biza bizana presence y'Imana mu buzima bw'umukristo, biza bizana presence y'Imana. Ikindi, gushima Imana, iyo umuntu abayeho mu buzima bushima Imana, aja yiringira Imana, aja atumbira Imana, akabona ko ntaco yogeraho atagihawe n'Imana. Icya kabiri, gushima Imana bikomeza kwizera kwacu, bigakomeza bikaturemamo kwizera, bikaturemamo kugirira Imana icyizere, tukizera Imana nubwo twaba tunyura mu bintu bimwe bitugoye, ariko kubera wa mutima wo gushima Imana tuja tuvuga ngo yakoze ibyo yakoze nibyo byari bikomeye, kandi iyo abikoze izakora n'ibindi. Ikindi, gushima Imana biza bitumara, indi nyungu yo gushima Imana ni uko bija bitumara ubwoba. Tubisanga muri Bibiliya, aho Dawudi yagiraga umutima wo gushima Imana. Muri uko gushima Imana kwe agatahura Imana cyane, agatahura kugira neza kw'Imana, agatahura ibyo Imana yamukoreye. Ageraho bari bafite ikibazo ikibazo cya Goliyati, yaza atuka Imana yabo, agatuka Abisirayeli, batukana n'Imana yabo. Arangije Dawudi ahageze ari umwana muto cyane, ababwira ko umwami n'ingabo ze, ababwira ko ashobora kwica Goliyati. Amaze kubabwira gutyo, ibo bakomeza babona ko bitoshoboka, kuko yari yaza batera ubwoba bose, agatera umwami Sawuli n'ingabo ze ubwoba. Ariko Dawudi ahageze, yibutse ukuntu yagwanye n'indubu n'intare, yibuka Imana yamurokoye, yani yamushoboje kurwana n'indubu n'intare, abona ko na Goliyati nawe yomutsinda, ashiruka ubwoba. Rero gushima Imana biza bitumara ubwoba, bikatumara ubwoba, tukabona ko ibibazo duhura nabyo mu buzima ari ibisanzwe, Imana izabimara. Tukabona ko ari ibisanzwe kubera ko bitumara ubwoba, bitwereka ineza y'Imana ku buzima bwacu. Rero iyo dushima Imana dushiruka ubwoba. Ikindi, indi nyungu yo gushima Imana ni uko gushima Imana ni uko ibibazo byari bimaze igihe mu buzima bwacu, Imana izi bidukuriraho kubera imbaraga zo gushima. Rero twige gushima Imana, hari impamvu biriho byinshi zatuma dushima Imana, niko umuririmbyi yavuze. Twige gushima Imana. Gushima Imana rero ni byiza cyane, ariko bikorwa na bake mu bakristo. Bavandimwe, niba ndetse naje ku bwanje, akenshi uza usanga ari dufite gusa ibyifuzo ari byinshi kuruta amashimwe mu mitima yacu. Rero duhindure uyu mwaka, amashimwe abe menshi, ibyifuzo bibe bike. Tumenye yuko ibyo Imana izidukorera n'ibyo itarakora izabikora.
ubona umutima already wo gushima Imana. Iyo utahuye yuko ibyo Imana yakoze nta kabuza n'ibindi itarakora izabikora. Rero ni byiza cyane iyo bitahuye gutyo, kandi biza bigufasha mu buzima bwawe, bikaguhesha amahoro, ukagira amahoro mu bitekerezo, bigatuma utagira stress. Rero twige gushima Imana. Hari akantu Pastor Desire yavuze, aravuga ngo Abanyafurika indirimbo zabo akenshi usanga ari indirimbo ibyifuzo, ariko indirimbo zo kuvuga uko Imana iri, ukuntu Imana ari nziza, ukuntu Imana igira neza, ukuntu Imana yuzuye urukundo n'imbabazi, ugasanga izo ndirimbo ni nkeya cyane. Rero mwebwe mukurikiranye zigende zibe nyinshi, indirimbo z'amashimwe zuzura imitima yanyu, timukaja muburira Imana ishimwe, kuko Imana tiwaburira Imana yakuremye ishimwe. Imana igitumye ukiriho, hari abandi benshi mwari mungana wenda bakurusha amashuri, bakurusha ibintu byinshi, bapfuye, ariko wowe ukihari kandi ugihumeka, uracyafite impamvu nyinshi zo gushima Imana. Rero duhindure, niba ari n'abaririmbyi abazumvira ijambo, niba ari abaririmbyi uhindure n'indirimbo uririmba, ujya muririmba indirimbo z'amashimwe cyane, kuko iz'amaganya n'iz'ibyifuzo Imana ndatekereza yuko itazishimira cyane, kuko izayishimira indirimbo z'amashimwe. Imana izayishimira indirimbo z'amashimwe cyane. Je nkunda indirimbo z'abazungu, bakunda kuririmba bakaririmba indirimbo zishima Imana, zivuga Imana, ziramya Imana, zivuga kwera kw'Imana, zivuga urukundo rw'Imana, zivuga kugira neza kw'Imana. Rero twige gushima Imana, ibyifuzo bikaza biba byinshi, n'ubundi n'ibinaba byinshi. Kuba byinshi kwabyo siko guhabwa ibisubizo kwabyo, kandi gukomeza kubisengera cyane, udatahura ibyo Imana yakoze. Nanone ni hahandi usenga ufite gushidikanya, ariko iyo uri umukristo utahura icyo Imana yakoze, biza bikuzuza kwizera. Muri uko kwizera, icyo wasabanye kwizera cyose Imana ikakiguha, kubera kuko icyo usabanye kwizera n'ijambo ry'Imana rirabitubwira. Imana ntiyoreka kukiguha, ko na Yesu murebye, dusomye Bibiliya muri ibi bitabo by'ubutumwa, akenshi tuzajya dusanga Yesu aho yagiye akiza abantu, yakazababwira ngo kwizera kwabo kurabakijije. Rero akenshi ikiza cyica kwizera mu mukristo ni ukubera ko atagira amashimwe y'Imana. Ariko iyo umukristo agira amashimwe y'Imana, aje agira kwizera, bizabimuremera kwizera, kuko aba azi neza yuko Imana yamukoreye ibyo yamukoreye n'ibyo ashaka kwimukorera ariyo yonyine yobimukorera, kandi bishoboye, ibifitiye ubushobozi. Rero twige gushima Imana abakristo. Ni byiza gushima Imana kuruta kwibwira ibyifuzo. Ni byiza cyane gushima Imana kuruta kwibwira ibyifuzo. Tujye dufata umwanya
uje ufata umwanya ubeho na kwiyiriza, wiyirize gusa kubera icyo Imana yakoze, wishima, wona buri icyo yakoze, ukayishima gusa kubera kuko ihora ariyo kwizera, ukayishima kubera kuko igukunda, ukayishima kubera kuko ubuntu bwayo bwonyine buraguhagije. Bwana Yesu asifiwe. Rero twige gushima Imana, ntaco tuza gushima Imana uretse gusa kugira ibitekerezo bidatahura icyo Imana yakoze. Icyo nicyo cyotuma tudashima Imana, kandi iyo tudashima Imana tuzaduhora mu maganya, tugahora mu maganya y'isi, tugahora mu maganya, kandi amaganya ntaho yotugeza. Amaganya ahubwo aho kugira ngo aza dusubiza inyuma, aho kugira ngo atume dutera intambwe. Amaganya Imana ntiziyishimira cyane kuko yishimira amashimwe yayo. Rero bakristo bene data, mugende mugira umutima wo gushima Imana. Gushima Imana kuzatuma ugira kwizera, kuzarema kwizera muri wewe. Gushima Imana bizatuma ubuzima bwawe buhinduka, kuzatuma wongererwa izindi mbaraga zo kumenya Imana, kuko amashimwe, iyo dushima Imana turi turushaho gutahura Imana, tukarushaho guhishurirwa Imana mu byo igenda dukorera buri munsi. Rero iryo ni ryo jambo nifuje kubasangiza. Ndifuza ko twasenga kugira ngo Imana idufashe ibyifuzo byinshi biza bibura umwanya mu mitima yacu, ahubwo amashimwe ariyo abona umwanya munini mu mitima yacu. Muri twe huzure amashimwe y'Imana, huzure gutahura Imana ukwiri. Rero twizere Imana, dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kuko ijambo ryawe Mana, ijambo ritwigisha kugushima, ijambo ritwigisha yuko Mana ukeneye amashimwe yacu, kandi Mana twigisha yuko gushima tugomba kugushima mu bibaho byose Mana. Rero ndagusabye Mana ngo ugirire neza abumvira ijambo bose, baremere amashimwe mu mitima yabo, ubahe kuja batahura imbaraga zawe mu buzima bwabo bwose bwa buri munsi, ubahe kuja batahura urukundo rwawe n'ubuntu bwawe n'ineza yawe Mana. Mu izina rya Kristo Yesu dusenze twizeye, amen.